ukuthi uhlelo ngisakhumbula selibingelela hlabezulu labelikhona izindawo zonke zomhlaba ngaleso sikhathi ngihamba lomathelela uCline mfana kithi lapha igama ngezo Chisali nesanda usixhuma sikhona lapha ku YouTube. Follow us, please like the page, subscribe. Thatha link le kathi sikhuluma uphosele abangani bakho uphosele ihlobo zakho kababukele lapha ikho ekhaya esikulo. Uhlelo ngisakhumbula konjena nje nangu Thuba Ncube. Kunjani Thuba Ncube? Uthuba Ncube uthi ke umsakazi ke ngikhumbula ke nesikhathi se-COVID. Lapha kube nzima kimi ngeke ngomsebenzi lapha ke eSouth Africa. Ngasokolo kwamagama ngapha ke lapha enhlala khona uMastanda efuna irent. Athola nzima njengentombazana edwekela lapha eGoli kwaba nzima kungela kudla kungelani. Mina bengaqualify ukuthi ama grants njengomuntu ke okuza impela eSimbabwe. Ngigcine ke vele sengibona ukuthi impilo yami lapha senzima somele kuvala uMastanda lathi kumele ngiphume. Hayi kwagcina kungithuma ubana ke ngizilahle. Lahlile ngo-2021 sengingokhombe yakhe. Ngenxa ke ngilala nabantu labangilala nabo. Ihliziyo yami engekho ngicabanga ke ijaha lami eliseZimbabwe ngilithandayo. Wayesithi ngibuye ekhaya kodwa kwangela transport obuye ekhaya. So ngagcina ukuthi ngincediseke ku rent. Ngagcina nje ngikhomba lapha amaZulu, Xhosa, Zimbabwe yonke ihlanganisa. Yebo kambe ngikhetshisa kodwa ngingakhethisi ukuzama ukuzigcina. Bangincedisa khonapho ke inhliziyo yami ababuhlungu kakhulu ukuthi ngicela ke umyeni wami ongithanda amagama. Lanxa sasikhuluma efonini ebusuku kodwa ezwakala athi hayi you don't sound okay. Kodwa ngathi hayi khona nje iCovid yesaba. Kukanti mina bekwenza ukuthi ngithole imali ngilala namanye amadoda. Esikhatshana inyanga ezimbili ngala labantu abangu-11. Nathi sike kuyangihlupha ke msakazi. Ngithanda ukutshela ukubana ke April 16 kwaze wafika ke uJune impilo yami bengekho right. Ngachiya lokhana ngabatshela indoda yami sikhona ngathatha ngisela umuntu ongidingayo. Manje into elihluphayo ukuthi ke sometimes nxa ngilapha kumkamu ngiyethuka ebusuku sicine ngivusa indaba le yangihlupha kakhulu ke Chisa. Ngibona ngani uzazama ungidingela izinyanga ngoba sithi kuyiwe enyangeni kuyedinga ngamthothi ngiright ubona ngani ngiloyiwe. Sakazi ngiyesaba kakhulu ngicela njalo ingoma ethandwa ngumamami uBhula Sangoma yiMuthuba Ncube ngilapha ke South Africa. Ngabona utsho lethu ba Bhula Sangoma. Bhula Sangoma. Bhula Sangoma umntana muyavula. Bhula Sangoma yeheni. Bhula Sangoma umntana muyavula. Bhula Sangoma yeheni. Angilale busuku ngihlushwa isilwane. Angilale busuku yeheni. Angilale busuku ngihlushwa isilwane.
South Africa ingoma zithi phula sangoma wizwa ke kuhlelo ngisakhumbula ke namhlanje besitshaleke uThuba Ncube yes Thuba September konke right lapho khona isikhathi sembamba ivela ku Marvelous Janje iphala ngilapha ke eMessina samhlanje yahlala ke ePolokwane sana ngihlala eMusina khonapha mina ngibuye ngisuka ke engangihlala khona ke eChabalala thina lesizinda khona phana ngizwa ngikhaya ke ukhona phana thina nesiporo kodwa ke iChabalala le ngapha ekhala lesizinda manje nika ngifuna ukufika khona Marvelous ngisukele lapha ke mina sokunzima after which ugogo wami engigcina ngacabanga ukuthi ngiyeke eSouth Africa ngafika eBadbridge ngangela passport engelani ngacela siba labangane bami abanye bevela ke eMashingo sagcwala kwaphana ke ngathola ukuthi kulabantwana abaningi kumusha saxoxa sahlala egangeni ngacabanga ukuthi senze njani imali idilana ke sesihamba ke siyangena egangeni silindela laba ke abenzi illegal cross border lawo ukuma ke egangeni so sasibarobha laphana ke omama besibarepha kakhulu sibaleke omunye umama ke wangikhalinya bezathi ucela ke ngifake ke plastic bemuhlela umama kodwa ke uthi ngifake plastic benza ukuthatha ngapi ngasikhathi hayi ngazibambela ke lo mama ngalala la ke shisa kwaba njana ngamrobha ke imali ngamekela mina ngangachaye okwami isikhathi ningodwa ngathatha imali nxa ngumuntu wesifazana nezilalele laye imekele adlule abangani baba becina belimaza labantu kodwa sasichaya amadoda la bengani astafon so kuthe kunjalo ke ngagcina ke sengikhona phana sengumuntu ongasezwa kuhle ngigule kakhulu ngapha esibhedlela zakhona bale bathi bafuna ukuthi ngibhadale ngabuyela ke eBadbridge ngapha ngazama ngambe eklinika kucabe ngirecommend kumele ngiyedinga ke ama test ngathola ama test ngizothiwa ke HIV positive ubhale lapha ama numbers angikhona ukuthi liyana ke high banginika ke amaphilisi ngizakaze ukustopa kwami ke umsebenzi wami lo kurobha lo kurepa abantu okwamanje ke ngapha impilo yami ke ihamba kahle thisa ngidinga umsebenzi awala ama contact yini ungincedise uthola umsebenzi awabantu lapha ke ePolokwane kube eMessina ngoba sometimes nyawo ngenza uwini kodwa ngisaphila kahle njalo ke sinatha amaphilisi eTB Lumvuzo wangikhona mfowethu ngicela ke ungitshele izingoma ezinye lapha elandelayo khethela ingoma zabaningi Marvelous Janje wapha manza kakhulu Marvelous ngicela ke ungitshele ke old school ikakhulu ngawutholela loba nguPeter Tinet mana nangumathele Tsotsi Mathele Fela, como charla más fela, how baby, how baby, otra
Abatie Emuna Wankaba Oh Hankaba Wego Igobe Muna Emuna Kirimata Bansela sichaleke mavela sishanje oberepha abantu labesebenza njengomagumaguma eBhayibheli qedile abafazi abaningi bebekhosa egangeni thathana ama-passport liyakwazi ukuthi ukuhamba ngalayicha illegal cross ilana ubhadala more than imali yokuthatha i-passport kanti i-passport iza kutsha 10 years uloku layo lokubhoda ngayo omama abaningi barejwa batshelile amadoda laba kule incane ibala futhi lapha ebuhlungu osisi lapha la wabhinywayo kodwa ngafika uyekela mbale vela ku Gladys Zulu unjani we Gladys Zulu uGladys Zulu ke ubhala engaphi yena Gladys Zulu obhala ke la eSouth Africa sebonga kakhulu abantu eSouth Africa basisupport kakhulu babhala abaningi abanye balenhlolo Gladys Zulu uthi hayi ngendlela ke kujahala komoyo elivela emakhalangeni ngale ijaha lami lithandile kakhulu usahlala umnyaka ka2011 wabe yazovela ngase ngihanjiswa ukuthi ngiye khona ngale kongwana ngafika khona ngale ke ekhaya hey indawo lengwalilazi komoya into engayizwayo msakazani kwakulexhiba lesalala khona hayi kwalala okuhle kunjani ngithe ngihlezi phakathi ngizwa ke usisi wakhe engiya lo munye ke usisi ukuthi ke lemzwile lo mama bona showaphelayo azange ngizwe nomsindo besenza isex ukuthi umama lo vele sediniwe silala amadoda amaningi kambe ke uRay besenzani khona umuntu lo kazwakala omunye wathi sizalalela ke ngelinye ilanga sizwe futhi uthi guys inqaba zange benze lutho wathi inqaba benza ngalutho ngahlala kunjalo lamalanga ngu5 ngamtshela ke mkamuthi I'm not capable of making love lapha ekhaya wasenjela ukuthi ngenxa yani wanchingela wambamba ngenkani sayenza kodwa ke inqondo yami ibicabanga labantu abasilaleleyo phandle ukuthi basilalele laba bantu phandle hayi bahleka begeza imganu ngisizwa ngivela ke etoilet ngoba ugezela etoilet ephandle ngabezwe ngikhona le toilet ukuthi hayi khona ngitsho ngizwile silelisana umnawami uyobe gomela kodwa lo Gladys ukhanya sezwile kulala uthola uthethe uyabhala ukuthi uthethe igabha ayisibe into ethethe igabha ukuthi babefuna ukuthi kuthiwa ngiyakhala angikwazi ukuthi ukhala befuna ngokukhala ngikhalela ubani mina indoda yami yathanda I enjoy sex life so ubona into abayikhuluma ngangikwazi kuyandidondisa lokuya ekhaya khona le ngoba abantu bakhona ke bathanda inkulumo kakhulu kulezi nsuku bajala ukukhuluma ukuthi ngidla imali yomna wabo uRay nxa ngithetha ngifuna ekhaya uthi yena ukuthi nxa ngafuna ekhaya asomfazi ukhona bemvukendela khona thisa kangikwazi ukuthi impilo enjani ngiyaxoxa incwadi yami ndimi uGladys Zulu babefuna ke ulile angazi ukuthi ulile inoise leyo befuna ukuthi maye ngafa angazi kumbe babekufuna kuthiwa wathula wena ngoba isimumu ngakho bacanga uba isimumu kwakho susetshenziswe nxa usubona uJoe wabona ubani walala abantu abaningi so hayi asazi ngicela
kodwa abantu hayi man uyaboyezela abantu kaNkulunkulu ngicela ke ungitshayeleke enye izingoma ezilandelayo ukholo mana ngutshayela ingoma yakho hayi asazi Gathi Zulu sawubingelela Kwesinye isikhathi impilo ihamba ibe sibedleleni Kwesinye isikhathi impilo ihamba ibe sibedleleni Ibe sibedleleni Kungawuthanda ibe sibedleleni Kungawuthanda ibe sibedleleni Kungawuthanda ibe sibedleleni Ngoma ke mnandi kabe yokhula ukuthi uthandaze Gathi Zulu bafuna uthandazela labafuna lalela kumna wabo esemsebenzini okudinga kumzukulu wabo hayi mana akukho right lokho kumele ukuthi ke umuntu ucabange normally kwazi umuntu awufuna ukuzwa isihloko sawo ngafuna ukuthi besiganda hayi bafuna ukuzubuke ebangisa umsindo lentombi awu Gathi hamba kokubona kuyahlola lokho mama indaba zangikhona zinzima mana sibone le ntomba Chapman sibongo sakho Chapman oh yeah Chapman ibizo lesikole Chapman T
angazi uthi umele Chapman T masibona ukuthi uthini. Chapman T uthi ke ngikhulele ke Athon Group ngobulawayo kunjani ke Chisa dlala ibhola kakhulu ngikubona wena lapho ugijima uzodlala lapha lapho dlala khona uMakopo Henry Bully Athon Group. Mina ke ngiyakwazi ibiza lethi ngumkhaladi. Yebo umkhaladi okhulele kobulayo. Manje kade singise Australia kunjani ke lapho. Khumbula ke mina when I left Zimbabwe it was because of some issues which I had. Then khona apha ke Athon Group ngase ngibona ke omnye ke ubaba lapha you know when I was broke I needed isitshayisile ngisikhaladi esinzima singikhamule. Yeah, I think he needed a drink here. So only thing I could do was just to rob that old man. So I fucked him up with the knee, and then he fell down. I searched him, took his wallet, and took a fiver there. Not knowing that man will lead him to hospital to be paralyzed. When police saw the cops coming home to come and raid me, they took me to Mzilikazi police station. Whilst I was at the station, there I saw this geezer there who I offered him money, and then that geezer let me out and say, run. I decided to run away and disappear. I tried to go to Araya to Arcadia to see my cousin Nick, and Nick told me that he couldn't keep me, so I had to go out and went to South Africa all the way to Cape Town. From Cape Town things were so tough. I heard that man was now paralyzed on a wheelchair, and everyone was saying, I live, Chapman is in South Africa. So I decided, after working, I went and lived in Australia. I even returned to Zimbabwe. I would love to come there, but do you think that case is still outstanding? That man is since died, and I don't have relatives there. My mother's late, my uncles are late, my sister is still there in BG. So, any advice? Do you think I should come home? I love Zimbabwe, but here I'm scared, man. Play me one of the songs you used to play this from South Africa. Yeah, Chapman T. 1 year umdala lapha efuna imali ukuyathenga itshwala i-5 wathatha ke wathenga ke imbodlela yotshwala uthi wayele problem the alcohol. The man is since died wagcina paralyzed ubaba futhi wamlimaza intamo lapha ngoba emnini intamo uzobulala umuntu nomuntu singathi ngincane ngombulalayo umkharadwa wakhe but yena ufuna ukujaja ajaja uNkulunkulu cela ke ingoma lana ethi Majayivana ngoba balistile Majayivana lapho kana ntandani yami. Layu mama wami uyakula, layu baba wami uyakula, layu puti wami uyakula, layu sisi wami uyakula, layu mama wami uyakula, unkinje kaya bayakula. Kalanda ndani yami, yafilwa ngumama, ayisela bani, ozayigcina. Kalanda ndani yami, yafilwa ngumama.
uzayigcina. Ngithe izolo ngilibele ngizwe ukuthi ekhaya bayagula, bonke nje ekhaya bayagula. Laye umama wami uyagula, athi amathambo ayabola njengoba ugogo sowabola. Laye ubaba wami sowabola, lathi sonke sizobola. Athi amathambo ayabola njengoba ugogo wami sowabola. Laye ubaba wami sowabola, sonke nje sizobola. Khala ntandani yami eyafelwa ngubaba, ayiselabani uzayigcina. Khala ntandani yami eyafelwa ngubaba, ayiselabani uzayigcina. Athi amathambo ayabola njengoba ugogo sowabola. Laye ubaba wami sowabola, sonke nje sizobola. Atsho komhlaba kuyabola njengoba konke kuzobola. Wonke madoda kuzobola njengoba konke sowabola. Athi amathambo ayabola njengoba ugogo sowabola. Laye umama wami sowabola, laye ubaba wami sowabola. Athi amathambo ayabola njengoba ubaba sowabola. Laye umama wami sowabola, laye ugogo wami sowabola. Khala ntandani yami Majiya kuchela mnandi love Majayivana. Uthini Majayivana? Khala ntandane yami, dlala ntandane yami. Awusela bana uloza ugcina. Khala ntandane yami. Besichaleke Chapman Tea. Chapman Tea is in Australia. Thank you much for getting in touch. Yeah. Yikela ke siya phambili. Ngohlelo oluthiwa ke ngisakhumbula Melinda Maphoso. Ngiyabingelela Chisa, mina bengisebenza angifuni bazi location yami ukuthi kungaphi, abaningi bazabakwazi ngoba akulamuntu yazi indaba yami. Ngisuka ngisebenza vela kwenye i-restaurant engisebenza kuyo khonapha ke eJozi. Ngehla mina lo ngami ovele Cholocho, ngiyakwazi ukuthi luhlanye lonjani ke igama lakhe ke ngoB ngaliqambi lonke vela khona ke Cholocho isigaba lesi sinduna ngolo. Hlezi naye laphana ke silomntwana oyedwa osekhaya. Kuthe kunjalo ngendlela lobukhwele ngaye ngabona isehlakalo sizalesi kimi angeke ngava ngamtshela. Ngehlileke ngafika khonaphana eJozi asithi phakathi Uvel Beria le Hillbrow. Kuthe njalo ukuze ngilahlise lapho khona. Ngithe ngisehla nje itaxi ngokha ngidlula kwelinye ijala laphana ke ngadonswa ngabantu ababili bangikhipela umenze bangifuqela endlini base bengirepa banditshanisa base bengiyekela kwaze wangiyekela ngabo 1 ekuseni. Ngaphuma laphana ke bathatha le 100 rand le 10 rand engala esikhwameni ngaphuma ngaya endlini. Yena vele ngumuntu ukuthi ngama weekend usibuyela very red. Ngisaba ukuthi ngitshela ubani ngakhala ngangena etoilet ngasivalela ngisiza ukuthi ngingcolile. Ngabona ukuthi ngaye emaphoyiseni futhi ke indaba zamaphepha njalo ke le ndoda yami zabakwazi. Indoda yami lohlanya ke ngageza ngabuya ngalala ke ngutshela ngikhala. Wafika inezidakele laphana wafika walala. Ngabonga uNkulunkulu ukuthi ngazama ukucela lami. Ngavuka ekuseni ngogulayo kwawumele ngemsebenzini. Ngacabanga umsebenzi kwangihlula ngafona ukuthi azizwa ngishona ngikhalela ngalakhona wambuza ukuthi kwenzakalani kimi. Ngamtshela la lutho ngikhumbula umama ashonayo. Nabazali bami bashona Chisa ngilamuntu. Waziphumela washisa lenyama nabangani bakhe. Sahlala ke kunjalo. Into leyo ke ngicile esifweni sami ngoba ngesama uqedele umshado wami. Seneminyaka 2 ngarejwa khonapha ke South Africa. Angatsheli umuntu ngoqala ukuthi ngitshele. Ngiyabonga ke kodwa ngizama ukuziqinisa ngoba lokhu ngakukhuluma
kathathu yaphela lo ke ngila endlini engangibulala uyathi yini ngazenzelayo ngangifuna so ngihlezi njalo nje Chisa yimi ke Melinda Maphosa lapha ke South Africa. Melinda Maphosa ngelinye ke igama lami utsho njalo ya kunzima abamama abaningi abakhulumi ke into nxa lokuzile sibabhedele ngoba ke abanye baba they not supporting so kwenza ukuthi omama abaningi bafihle ezinye izinto so bobaba abamama laba lengazama ukuthi ngalethela ulutho lingabahwabheli lijewa kwezilimi kuzaba right. Ngicela ke unitshele ke izingoma wakhetha ke ingoma zabaningela ngitshele ke Cepeza ukuthi ethanda ukhulila le umatwana manise kanjani badla icepeza Melinda Maphosa kunjani my sister asikhona yazi manje kuthi nje singaphuma sonke kanje sithi hayi baba right kodwa yazi akekho nice right man why Okay, my gents, hear me low again. Why they bring Vala pa elogichi? Masangan na my sister up by 3. But you two leave the and but the game. Well put you with it is yes. As well as too many gache. City 1 2 the bad. Sapiga la pe baby. Masangan na machita but give me belling in that side. What you go no my gents. I was sister Bamla, but you get pezani. I was sister Babella Babana machita Babella Baya la pa ever been in. Bangshia lapo, we can't tell it getting in one. Not to go boss stop it. Isibhezana sitshele Melinda Maphosa. Melinda Maphosa ngawutshela siswami zama ukuthi bona amadokotela especially ukuthi bakubhinya bengavikelanga
zama ukuthi uthole i-counseling into lezokuhlupha kwela kusasa zama ngoba la nxa wawulo mkhuhlane laphana uhlalele waba lesikhathi eside umuntu obhinyiwe kumele ahlale ekhitshwe yonke into okunqedileyo uyabhala lapho okunqeda ukuthi vele ngikuphile so ngahlatshwa yikho ngazithwalanga asokuzithwala uqathele imkhuhlane ngabe kuchiye lo doti labe umkhuhlane so kumele ngawachekwa njalo ngambe receive i-counseling ungathabela ukuthi unawumithanga njalo ubona ukuthi balezibindi ezinjalo zokubhudlela nje bangene ba yeah belinda amaphosta indaba ezima egolini yesaba umuntu ayentshela ukuthi balutshwana ke umama bangabanjwa ngegoli laphana ikakhulu bo Hillbrook Berea Uval umama abaningi kuthiwa babanjwa nabaningi bakhona bakhulu sicela bomama ibe support wananda likhulume ukuze ke laba bantu esigebenga ngasigeleke bandle nxa sibanda Sugar Dube ngiyawubingelela njani Sugar Dube indaba leyo hlumana Sugar Dube uthi ke hayi mina ke ekhaya kithi kuse BBS Lobela le khona le crossroads yawazi yini tshisa ngithengi lapho ke ngihlala ke ekhaya ubaba belenkomo eziningi kakhulu ezikuma 50 something laba 4 siba 3 amadoda athu bangu 4 ngakho sonke siyi7 nxa mina ngingowesithathu ekuzalweni ubaba bekhanya ethanda mina yeah kutheze kunjalo ubaba wadlula ngomnyaka ka 2011 hayi sahlala njengomdeni ngoba kuhlungu umama vele wayechile 4 years before babeshona into khona umuzi lwana ngwami tshisa nxa sengikhuluma ngofowethu ngoba ngendlela engangiclose ngayo kubaba kabazwisisi ngiyabatshela ukuthi umuzi wami inkomo ngizama ukuthi ngithathe ezingu30 bona bonke babelana ezinye osisi ngokwazi kwami isintu kumele ngabathole lutho ngobathola iqhuza mama eshonile umuzi wami le nkomo ezingu30 manje lehluphayo usekamuzi ngiyongikhathazayo usekamuzi umdala yebo kodwa ke indlalifa yimi ngoba ngendlela engandithandana ngayo lo baba ubaba wayevele sithi uthi mina ngingandilizibulo lakhe bakwazi indlela nxa ekhona ubaba wayefuna mina kuphela into khona ukuthi amasobhuku la afuna ukuthengwa ekhaya ke afuna ukuphambanisa umdeni wami ngakho ugcina usenzakala ingozi enkulu ngomnyaka ka 2017 sahlaliswa phansi usobhuku lo lekhanda lakhe lingaqondakaliyo sobhuku bani wasekhuluma ukuthi hayi umuzi angeke ube ngwami ngoba kulo mncane ongumfana njalo kulo mdala so mina ngizenza abantu odadewethu mina ngabaxotsha wantshela ukuthi umuzi kavuma ukuthi uyekile hayi ngase ngumplanela ke usobhuku wagcina sokushaywa ngalaphana ke imeqela phambi kwabantu ngase ngibotshwa ngifakwe ekhwekhwe ngavalela 6 months ngakhitshwa into khona ke tshisa lapha sokulokuthakatha okuthise ngoba inkomo sezisifa kutshengisa lo muntu ogangayo so umfowethu lo kuza ngenza ngicine ke sigamlana ilanga soze likhohlwe lapha ke umfazi wakhe abuya songqumulela ehlaba umkhosi zama ukuthi kuthiwa ngiphile kanti hayi abantu bakhangele wasecine bosheli force rap report so ngikhona lapha ekhaya akulamuntu ozangenza lutho izigigaba zami empila ngazo umfowethu kunzima kimi angazi ukuthi ngithini yimi Sugar Dube Sugar Dube ubaba lapha lele khona uthini ke manje Dube nxa sibona abantu bakhe selisilo kangaka hawo madoda into zelifa lezi that's why mina ithathani konke ngilandaba lakho angeke ngivume uba ngolifa ngono ngihawo ngela lutho ngicela ingoma ngafanyana Dube lanet ekhaya mbona ngitholile hayi khothile ingoma yakho ngeke ngitshalo Fred kwala la umkhethileyo baba ngasibongela I'm
Freddy Kwala, Sibongile. Sichareke. Ushuka du kona le ubanga elifaka kakhulu. Yes, uyakudume siya kuShila Samaita. Shila Samaita, that sounds familiar. Gilbert Samaita, uyamazi yini? Yekela ngusha ubalele yakhe incwadi. Thanda ukubingelela ke Chisa mina nguShila Samaita ngibhalangise Sunshine City eHarare icapital. Lapha kunjena nje ke ngiyasebenza ngifunde kuBulawayo eTownsend High School ngaze qeda khona. Into khona ukuthi ke kulo bhuti wangiqeda ubuntwana ngomnyaka 2007. Igama lakhe kwathiwa Michael Sokela. Michael Sokela lo ke wangithwala sisiHarare wagcina ngameni nami ngibuka umngane wakhe lapha lami khona wangiqeda ubuntwana ngiyathanda ngijana ngingakwazi ukuthi ngimithile uthe njalo ke abangikhala sadinga abangomakhe sasabathola ngakhala lokho ngale umakhe wayevela ke eLuveve 5 ngahlala abangibo bathinga bathi yena umakhe umithi sishona abavumi shona bemzini wabo ngahlala kwaphana ngazama ukuthi kwenilanga ngizibophele ngaze mfuna uzibulala ngoba kwakunzima ngikhaya kunzima ngomakhe babhadalisa wathi ufuneka imali engange-2000 idamage ukuthi bayibhadale bakhuluma nabo anti wami ubaba komncane wancedisa wayibhadala ukuthi ngibuyele ngilesisi khona ngalo wahlala kunjalo injalo umakhe na wathi yena is not ready to settle down. Ngathola nzima umntwana wazi wabelethwa ngasuka ke
siyasebenza uhlala permanent eHarare ngahlala eHarare ngakhula umntanami Chisa ngo-2008 osokukhulakhulile is a teenage girl. The big issue ibuye this year umntanami umfana emncane njalo ke kwenzakala indaba enkulu ngoba ke umntanami uhlangane nomntakasisi kaMichael bengazani bakhombana bengabantwana sembona sebethutshile lokho kwama-friends bebancane sembona le teenage babuye ezindlini abentshela ngibuza ukuthi ubani wakho ngibani bani ngathola ukuthi hayi ngusisi wena lwana wayemburuzela kakhulu indaba enjalo-ke ithiwane ngizwe ubuhlungu kakhulu lo nyaka umntanami engitshela ukuthi i-girlfriend yakhe ngiyanga umhlaba lo omncane Michael abakhona lo mfazi wakhe kumele bakubone ukuthi ukuganga kawusizi lokungagcina umntwana nasi indaba ikhona kathesi abantwana abangase bekhule bamithisana ngawuhambe njani yimi mbhalayo odane owamagama uShila Samayitha ngitshela ukuthi lo ngicousin wakho olala laye nxa ungalali laye uhluyekele ngicela nyezi ingoma enziyana ke abantwana abancane kathesi ungagcina abantwana lokhu ekubhasopa kuyahlala uzobheda lapha ngicela sokule into engenze ngicela ke ingoma kaPheth Shange into yakhe ya Ungangethi nje, that nigga, do ya, that
yakho mnike into yakho ke ushamnandi ke phetshange sichana ke ushela samayita yela sihamba ukugcina-ke evela babakavuyo sekavuyo ngombe ufuna ngithi njani sekavuyo kethi-ke chisa ngiyangibingelela ngigilele umkhuba-ke ngwangakwami-ke unakavuyo umuntu engamthandayo ngenhliziyo yami yonke chisa unakavuyo wayehlala ekhuluma kubi ngabosisa wathatha-ke impahla ey'fitshane abagqoka ama-trouse landani ngamrespekta njengomuntu-ke mina oyisiqholo sezwane esihlogozela emgoqweni esithembeke inkani awazi ukuthi mina umfazi impela lintombi nyakhona le bathi kusesusa lapha edabuka khona milaye lapha-ke egoli hhayi ebegqoka kahle into esengihluphayo ukuthi-ke impahla yakhe yangaphansi itshintshile lapha ekhaya sethatha-ke lezi izigqoko ezincane esingathi ngamaphenti angana le chain kule chain ehlanganisayo yabuya intambo ingene ngale eziboni zakhe lapha-ke kuyisibonakalo sokuthi kulokuganga ukuthize ngimshayele mfokasibanda ngiyaxolisa angizake ngimshaye kodwa ngamtshaya kakhulu ngoba amaphenti le abuya ngathola sekhona ekhaya so ngiyakhuluma nomngane wami wathi wakhe umfazi kagqoka idoda enjalo manje into endihluphayo sometimes nxa ngimile ungani ngagqoka lutho ubona ngentambo esemhlane ukuthi ukhona ngambhoda phambili bese ngibona kulokuthi okuncane okuvalileyo kambe umfazi lo kuyabonisa ukuthi ngempela kukhona into esezibona I think is watching too much porn nxa ngenza iphono kulomuntu oyindoda omtshela ukuthi athenge leli penti siyekhaya-ke Easter ka-2023 siyakhuluma ngale ndaba labakwabo ngoba ngcono abuyele kibo ngoba ngibuzile kumele nje liqinisa ukuthi ukuthathele kuphi yena uthi-ke amenza achaye umoya into leyana sokuthi ichaye umoya uzaba lengumbane into leya ukuthi valelwe mfokasibani nxa mtshela lezi zinto yena anti ngizibona ngani ufundile ngimnika ithuba nxa ifuna uhlala emendweni akabuyela gqoka impahla yakhe ngaphansi liyana esikhathini ngenxa egqoka ufana ngibone ngani isiketi ngoba befuna ukubona lapho hamba khona iphenti lakuthi hamba lela ligqokayo kawukhanyi lokuthi so uyahamba nje sidlala-ke iziboni zakhe yimi babakavuyo umntanami uvuyo doesn't deserve umama onje umama lo seqalise ukungena into zokuganga kukhona okwenzakalayo ngizakutshengela vodloza ngizakubhalela futhi ngikutshele ukuthi sengimbambile sengidingile ngathola lutho lemafonini akunamuntu omfonelayo kodwa indaba yesikhindi sakhe lesi sintshengisa ukuthi asosikhindi akugqoka umuntu omnyama lokugqoka ngabelungu abaye babagangayo cela-ke ngezingoma utsho njalo ayisini baba kavuyo ijestri ngayifuni akulalele mama kavuyo ubaba kayifuni ukuthi kayifuni ukuthi ubone ngana ugqokanga lutho so kwenziweni lapha baba kavuyo bakethi besikuhlelo ngisakhuluma nathanda ubanga kakhulu ngibalisela-ke lo mathelela igalongeza Jesus Banda sithi mayibuya i-Afrika mama kavuyo khipha intandana zakho lezi le-chain le ujele ngayo baba kavuyo ngawufuni no awufuni ufuna ugqoka amakhatebe ugqoka ishoti nxohlala kungadawona njengabo client hayi nakavuyo bengathaba kube ngabozigqule njalo bye bye